Ikomplu jinkixfu aktar stejjer dwar il-flus il allegatament daħlet is-segretarju parlamentari Rozien Kutajer minn din li rrid jagħmel in-negozjant Jorgen Fenech fuq proprjetà fl-Imdina. Skont rapport fis-Sunday Times, Rozien Kutajer ħadet 9,000 minn ammont ta' flus kontanti illi laħħaq l-40,000 euro, mogħtija lilha minn Fenech. Dan il-ħlas allegatament sar bħala parti minn ftehim dwar proprjetà illi kien qed isir fl-2019. Kien xarajn ilu meta ħarġet l-aħbar li Rozien Kutajer issieħbet mal-ħabib tagħha Charles Farrugia, magħruf bħala t-Tikka, sabiex jinnegozjaw il-ftehim dwar il-proprjetà ta' 3.1 miljun euro bejn Fenech u l-bejjeħ tal-proprjetà Joseph Camilleri. F'Diċembru Robert Abela kien iddefenda lid-deputat tiegħu bi skuża li meta seħħ il-każ ma kienx segretarju parlamentari. Referi għal żmien fejn ma kienx segretarja parlamentari. Skont it-Times, Rozien Kutajer iltaqet ma' sit ta' 17 Black f'Awwissu tal-2019 għall-iskambju ta' flus kontanti, hekk kif ma kinux il-bot milli jiffirmaw id-deal finali. 3 xhur wara, Jorgen Fenech ġie arrestat brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fenech għadda 40,000 euro fi flus kontanti li 31,000 minnhom ingħataw lil Farrugia u 9,000 euro oħra għad-deputat Laburista. Allegatament Kutajer irċevit it-tieni pagament ta' 46,500 euro fi flus kontanti għall-istess ftehim, din id-darba imħallas lilha mis-sit tal-proprjetà fl-Imdina. Dawn l-eluf imkien ma jsemmew fid-dikjarazzjonijiet tal-assi ta' Rozien Kutajer.